Pemirsa, para peternak ring Kabupaten Karangasem kantun ngarepin arangnyane kewentenan jagung anggen pakan ternak. Ring sejeroning nampenin piko berinucap, pemerintah pusat ngelimbakang sawetara 3 ton wantuan jagung bersubsidi ke Karangasem. Kepala Distan PP Karangasem Inyoman Sikingurah Mausang, wantuan jagung bersubsidi kaecan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Wantuan punike wantah katujuang majeng peternak ayam petelur berskala mikro kecil, saneng ranjing ring kelompok koperasi paguyuban sanes sampun berbadan hukum. Panglimbakan wantuan punike ngelintangin perkumpulan perhimpunan insan perunggasan rakyat Indonesia Pinsar. Selantur nyane anggota Pinsar patut ngusulang ke pengurus raris karekomendasiang oleh Distan. Proses penyaluran bantuan jagung karencana yang memargi selami 3 bulan, ngawit bulan Januari kantos Maret warsa kali tali 4 likur. Sikingurah Mausang pabuat pakan ayam petelur sane produktif sawetara 1 kali dase gram per ukud rahina. Kirang langkung 50% pabuat pakan inucap inggih punika soroh jagung. Pabuat jagung aukud ayam petelur inggih punika 6 gram kali kuentenan populasi sawetara 500 ukud selami warse dados nyane jagung sane kabuatang sawetara dase talian ton. Eka Parananda, Bali Pos Nguningayang.